Good morning, Jazers. Be different, be unique, be exclusive. Stay away from drugs, alcohol, and tobacco. Zule huam zule drugs tela wintring on him takin man thaya. Cover po du talk in a zen thay. Oh, le. Voi ni August ni som ni pasari. Sang ni som ni pangani ya. Ei Dibrugarh hi ka chhuahsan trip to ani. Lungaleng. Oh. Lungaleng va plats mai ni. Po ni se va na zoin kan vlog anga ti tur tam tak kana ya. At assiste po ka print zo tir to wa. Oh, voi na ka til ti zong zong. Yang vlog don ani. Hey gym te kan kala basketball te kan khela le khazir le angai tho sia chu hang chuanin multivitamin hi ka I thakop maya tu nai phei chu he calcium le vitamin D3 ania hi zinc covid multivitamin ania hi omega mo chon he vitamin C he kan laboratory PhD ti na mun pui ve ber ania I don't cop my to na hian in Dibrugarh University akala oma September ni khata ka join do na ka hathar hi chu mi ma chuanin ngeta kan university a ti fel ngai ang te ti fel vek do na ni hei ka thesis ania ka print zo to a cha thave khop mai chuanin pakhat thi ka ta tur ania eta hian in copy dang pathum ma oma eng hi chu submit tur ania mom chuanin tu na hian in ti fel ngai te a han ti felanga sign signature pek na sat ngai don khop maya khonnom don khap mai thesis ka print zo hi ka PhD kai thian in min lom pui khop maya thala ang atia hetiang hi ativak ngai lawa ma hian amai ro chu hemini hian in thala ang atia chuan thla kan la a he ka hlotlin na tam tak hi pathian wangte ka chung te ka thian tha tak tak te le mani a fight chho tam tak om ma se ka PhD guide wang hian in ka tum ai sang ka thlen thei pha ani chu wan chuan in a chunga po hian in ka lom hle ani he thesis ka print ni nia a ha thla khop mai thesis print ni kha chu mi kha ka buai lu tuka ka vlog chun zom man ta lawen po ni se he thala ka in mong hian in tlaya budget free ICMR top 10 choya min soma valim le ngak atui khop mai ta takin budget free te an chung ko chunga lom thu ka soibok ni se voi ni August ni som ni pariat sang ni som ni panga ani ya Dibrugarh hetiang PhD student anga ka nun bet ni to ni to do ni al lung le kha ka tong sur ha mong dong mai ka tong sur ngai lo ti to kha lung leng don he thil pakhat ka hmu du cheu Kobe Bryant mamba mentality mo bon mani lai na chuanin a bon ber kan ni thei kher lo mai thei ama ro chu a bon ber ni turin ni tin thei top kan chhuat tur ani a ha ni top mai ne mo he ka impact me ka ni impact tur tam du khop mai ri takkan lo om to na ni box ya e trend tu ka pek zo to wa ti khong ka sil vek to wa zen a trend hi tu tian la final chi lo mo he Dibrugarh om chunga lunch nung bertor khovel chicken te ne ti hian ka impact zo chu ni mai lu leng don khop mai achan chu Dibrugarh hi kum sang hi som pathum khan b farm zero turin ka kala ni kum sang hi som pathum matang ha de om char chara ke mani pharmacy line a zir thei zong zong b farm m farm gpet PhD hetian pathian zara luang takin ka zo do na kanun ka dam zat ve don helai mun ka om tian chu om rei to lu to ka ne tian ka impact zaw ni mai abang zong hi chu laptop bag ate le lage chate ka da thei do na tu mi ho hi chu safe express core ring ka thon do na mo han pek zung zung anga this is it lưng chu leng về rắn mày các không có ul lâu mà xe ul đôn lâu hả thì về là cái chuyện bác car thì cả họ hostel ở trong in hàng parcel panga hi hết à safe express à hiện in cái thiệt à cho nên cái sợi mấy đồ chỗ cái vai ra bảo cho nên car hi à to mấy tập bộ này xe wagoner tập bộ mà hai zo la cho nên khal hi lo nuam khop mai an na ve so tu zia po ni se ne ha kan ran ti lang ve sim zu mani eng kim mai hianin lu ti leng don ka ti to kha da an chen pa po son lu ti le hi kum sang hi som hi PhD ka ti tran ma de u hle ka Dibrugarh ka bike la ka ne mo hi go hatia ka keng phei don ani tang ai ne vai ra ma cho nên kilometer som rup
tanga kilometer som sari min tlan pui theya tu nei kilometer sin thum chuang tlan to nei glamour nei heno ni chok thar BS6 model lang khani pe ya a pian po hi glamour lo achani na za pui om lutuk lowa ma se go hati anga chuanin ate naw don to khop mai Dibrugarh po te naw to nya hianin booking kan ti me ka mi tai sanan min kal puya ani hi Tripura lamami nya PhD ti ve tho mo Dibrugarh nitla kapmu nun berchum ani la wangte soi thei lo ni nice la mai lung len thang du ai zoe birthday nya mo wai he te he ni mi lo ha tar tar ta so na tin va ti so kha an lom le ni and happy le like this. yes nice with the prominent face line digit Chalo, let's eat. He's a research scholar, new research scholar in our lab. Yeah, you're originally from Ethiopia. Yeah, he's from Ethiopia. So since I will be leaving the lab tomorrow, so we are handing over first the drawer key. Okay, this used to be my drawer, but now it will be handed over to Dinku. Okay, now this is the key. Okay. And then this is the lab key. So every one of us has one lab key. So since I'm leaving, I'm handing over the lab key to Dinku. Okay. Okay, I will go. Oh, I guess this is it. This is my last evening here at Dibrugarh University, Department of Pharmaceutical Sciences. Birthday, pang pardong sial boxy. Tunge pete kha. Oh, that's Delish. Oh, what are you doing? Kalung le na tire dai mai. Oh. This is Jaz signing off from Department of Pharmaceutical Sciences, Dibrugarh University. Hey, cái evening kan thong ber tur, sen pangain. Okay. Bye bye. Bye. Hey, we'll communicate that paper next week. Yeah. Okay. We'll miss you in this department. Okay, bye. Bye. What? Oh. Okay. Yeah, see you very soon. Yes. And yeah, kepo ka in ngay doon khop may. Tu ba ka ngay doon lo jiu. Okay, this is it since 2013. Bye. Okay. Dia Tuhan saya